dito batu no ba dalam air pada dalam air tu no dah ngebuat dito pendapat nah lama aja boleh nya duit dah guni bedau ngawap dalam air tu ngawap dito nya apa dan ngawap badai batu dito ko dai mayo manyuah tu do badas batu tu dito no kalau pabo ai kalau langgang kalau mabo Makin nak kuno le. Nak kuno. Ya, murah tak. Tak payah.